Бүгін 2020 жыл 5 март Аққалпақ майрам күніңіздер менен. Біз Қарасу шаарында Қашқар Қыштақ мал базарының оозунда турабыз. Сіздерге азыр базары оозундағы жашылча жемиштердин, майда чүйдөлөрдүн бағаларын билип берип коелу сіздерге. Өрүк-қақтың бағалары 50 сомдон дейт. Bunlar 120 сомдон. 85 сомдон дейт bu. Bu 100 сомдон. Nal asallar qancha ekan? 250. Litri mi? Kilosu ha? 1 kilogramı 250 сомдон. Akamdan sortuganda qayıqtın örügü? Batken qanday görük? Qanday görük? Batkenden kelgen örüg ekan. Bu 75 сомдон, bu da Batkenden kelgen. Sonra bereme mektuba. 100 сомдон deyt bu örüg. 130'a berdik mi? Şirin örüktür. Allah'a amanat. Oradan ilettiriyal. Ha, gırtbaşta yer çıkamaz. 130 сомдон deyt bular. Oha. 100 сомдон. Lafın çarçamay. Örüktün danege 150 сомдон килар. Яна килограмм 150 сомдон? 1 килограмм 150 сомдон örüktün danege. Meyis 200 сомдон. Мына менин калга камнал. Кайнол окшойт? Канчадан бул? 100 сомдан. Кайнолунун кагы 100 сомдон. Ушундай өрүк кактын баалары. Бул жака келсек, 60'tan veresin mi? Aka mына жанатталар канчадан экен? Жанат алмалар канчадан экен? Al. Балыктар канча экен? 120 Мына бирөөсү же килограммы? Kilogram. Bunu sırası jey berсе болот камыл, а? Мынаны, бул бирөөсү 100 сом, наркы 120. Мынау 100 сом экен мынау. Капчонный бул. Üşegelim verin. Üşegelim verin. 120 сом. Kalaşmayın. Bana üşegelim verin. Üşegelim verin. Ишталган балыктар экен. Ака мынаны канча килограмм мынаны? Ака 120 сом экен бул кам. Куруп жегенге. Мыналарча бул деле сразу жетем. Bir üstüge 20 сомдон бул балыктар. Ишталган балыктар экен. Даяр. Ал эле жей бересиздер. Бозоо канчадан? 35. Bozonun bağısı 35 сомдон 1 litre. Мына алманын акчасын айтпаңыз. 50 сом. Кышкы алмалар 50 сомдон 1 килограммы. Bozatçılar, balıkçılar. Универсал. Sizdiki bular. Yakamda örük kaktın basını aytыңызчы. 60 сомдон örük kaktın kilogramı. Mına zimni almaçı. Mınalar kançadan? Bular aka 100 so'mga 3,5 kilo. 100 so'mga 3,5 kilogram beremiz deydi. Bunday almalar. Yaxshi zo'r olamiz. Mına Janat abi? Janatdan 65 so'm. Narxi 103 kilo. 1 kilogram 65 so'mdan Janat alma. Yaxshi zo'r olamiz. Mına ol kançadan mına? Shu 100 so'mga 3 kilo. 100 so'mga 3 kilogramdan beremiz deydi. 100 so'mga 3 kilo keletken. Toza olma. Noqat. Noqatın almaları. Mınalar kançadan ne? O'shalar 50 dan ele 40 dan beramiz. 50 so'mdan satып attık ele azı 40 dan beri atağız deydi. Aka sizin örük kağınız kançadan? 65'ten. 65 so'mdan örük kaktın
kilogramı. Kilogramı. Жаңғақчы? Жаңғақ 100 сомдон. Жаңғақтың kilogramı 100 сомдон. Ya mına qayaqtın örügü? Batkende qaq. Batkendin. Batkende örü qaq. Örü qalgan bu. Yani bir yakın çıkarıp alma. Mal tuzlar, taş tuz. Sizdiki mi? Qanchadan aka bular? 1 kilogram 7 so'mdan taş tuzlar. Qayaqdan olib kelasiz bularni? To'xtag'uldan olib kelamiz deydi. 1 kilogram 7 so'mdan. Aka, buni al, qizilchalaringiz qanchadan sizniki? 1 kilogramı 20 so'mdan qizilcha. Sağız 13 som. Shalg'am qancha shalg'am? Şalgam 15 som. Shalg'amning 1 kilogramı 15 so'mdan. Kaska 20 som. Qizil savizingizning bahsini aytib qo'ying ham. Sağızın bası 16 som. 16 so'mdan qizil savizning kilogramı. Sarı savizingizni aytib qo'ying, sarı. 13 somdan sağız. 13 so'mdan sarı savizning bahsi. Kartoshkangiz? Kartoshka 20 som. Qayaqdan olib keldingiz bu kartoshkani? Olaydın kartoshkasi kilogramı 20 so'mdan. Piyazga qancha so'mdan? Piyaz 15 so'mdan kilogramı. Kapustangiz? Kapusta 60 som. 60 so'mdan 1 üçlük ha? 1 üçlük 60 so'mdan. Rahmat. Buradan gelsek, hocamdan mandarinin bahsini aytib qo'yingchi. 70 so'mdan 1 kilogramı mandarinin akçası. Ya buna qo'zluq qancha oldu? Qancha oldu qo'zluq? Ha? 11.300 so'mdan bo'ldi deydi. Mana 2 qo'zluq qo'y. 11.300 so'm. Qanchadan bo'ldishlar? 4,5 ming so'mdan. Urg'ochilar ekan-a? Erkek qo'zi qo'shqorlar 4,5 ming so'mdan. Ya bu bödenen tuxumu? Qancha so'mdan bu? 10 so'm o'chadi aka. 10 so'mga 3 shtuk. Bödenenin yumurtqasi. Oshqa ketadi bular. Piyazlar qancha ekan? 15 so'mdan. Sarı savizingiz-chi? 15 so'm. Qizilingiz? Qizil saviz 20 so'mdan. Turp qanchadan edi? Turp 15 so'mdan bu kilogram. Turpning kilogramı 15 so'mdan. Na shalg'amingiz-chi? Shalg'amning kilogramı 15 so'mdan buldağı. Qizilchangizchi? Qizilcha 25 so'mdan. Kartoshka 20 so'm bu. Kartoshka 20 so'mdan. Uydun şirağın basın bilelçi. Şirak qanchadan ekan acha? Hem bo'ladi da. Na 100. Bir üçlük qancha? Bir üçlük. Na 75 so'm. Bir üçlük şirak 100 so'm ekan, navl 75 so'm. Naqcha? 150 so'mdan deydi. İçettin kilogram qanchadan? 60 so'mdan. Uydun içeti 1 kilogram 60 so'm. Qanchadan ekan bular? Niye tatlı? Asaldın 1 kilogramı 250 so'mdan. Ayaqdan asal mı? Çoğalaydan gelgen asallar. Bal. Bede uruk deydi. Bede uruklar qanchadan ekan aka bular? 140 so'm bo'ladi.
240 сомдон бул отурганы. Беде урук. Номерди чалсаңыздар болот. Şu номерге. İştebey bu. Başka номер 0555 менен. 059076. Şu номерге байланышыңыздар. 0779 менен 28 68 28. Экспресс урук барбы? Эспарсет жок, онда бар экен. Бак бүт беделерби? Бүт беде. Кара балта. Bergen Cerden Milan ayam ayam. Var 38 değilsin değil mi? Ben ayıp bileyim.